Само неколку секунди снимка од безбедносните камери на едно полициско возило беа доволни основниот суд во Гостивар да го прогласи за виновен поранешниот службеник на полицијата во Кичево, Ардијан Пињоли, во случајот со кражбата на 18 кг злато во Гостивар, осудувајќи го на 5 години затвор. Според основниот суд во Гостивар, Пињоли го употребил службеното возило Chevrolet Spark за да им помогне на маскираните разбојници, исклучувајќи ја полициската радиоврска и отворајќи им пат на возилата BMW X5 и Volkswagen Charan. Сепак неговото семејство и народниот правобранител тврдат дека станува збор за монтиран процес и неправедна одлука. Сопругата на Пињоли го обвинува судот дека ги игнорирал доказите кои според неа го исклучуваат нејзиниот сопруг од настанот, вклучително и сведочењето на колегите, телефонските листинзи и снимките од безбедносните камери. Kërkoj që organet kompetente të vinë dhe të shqyrtojnë rastin, sidomos organet kompetente nga Shkupi, prokuroria e lartë, këshilli gjyqësor dhe të gjithë organet kompetente të cilat kanë të bëjnë me gjykatat të vinë dhe të shqyrtojnë rastin, të shihet se si është punuar në këtë rast për 10 muaj luftë që kemi bërë, që nuk është marrë përpas asgjë dhe vendimi asgjë nuk ka për në vendimin e sotëm që na i dhan, asgjë nuk ka të bëjë me bashkëshortin tim. Kam përshkruar vjedhjen dhe kam përshkruar veprën e policit të akuzuar, i cili ka pranuar veprën. Сомнежи за монтиран процес има и заменик народниот правобранител Илбер Руфати, кој внимателно ја следел секоја судска расправа и вели дека во ова судење има тешки законски прекршувања. Nga faza fillestare të procedurës dhe në kuadër të kompetencave të tona kushtetuese dhe ligjore, ka evidentuar një sër rrethanash që ngrenë dyshime serioze lidhur me respektimin e standardeve për një proces të rregullt dhe të drejtë. Nga analizat e dokumentacionit rezulton se gjatë procedurës hetimore janë marrë në konsiderat vetëm pjesë të caktuara të deklaratave të disa dëshmitarëve, ndërsa nuk janë vlerësuar në tërësëri deklarimet e tyre dhe si dhe nuk janë administruar apo vlerësuar në mënyrë të plotë prova dhe fakte që mund të kishin kontribuar në zbardhjen e së vërtetës materiale. Грабежот од 10 октомври 2025 година доведе до апсење на двајца полицајци, додека првиот полицаец призна се и беше осуден во забрзана постапка, Ардијан Пињоли, кој одби да го признае кривичното дело, денес се соочи со пресуда од 5 години затвор, во постапка во која одбраната тврди дека фактите биле отстранети од масата на судиите. Во меѓувреме, четворицата маскирани лица кои се гледаат на безбедносните снимки како влегуваат во златарницата и го извршуваат грабежот, се уште не се уапсени од полицијата и продолжуваат да бидат во бегство.